ngasi urupok ta kari irang laibano mi sibagiro kana kangchupta kamla wa noi kuki na kapen na khoi ge mitai am siba adu news su tai sagol se Ricky Singh haina hujik urupok to urang thoe protest adu gini yam tan na thokri ro manipuri irang ni panglo ro da noi kuki sina noi sum ka patok trati ko noi na lakre khoi ka pi du khoi noi kuki na ka pe mitai na ma ka pe ko kuki ni mai tai khun chang dina khoi khun na lai jari ne nang su khang ri du de wai adana wasidi mayam sidi ko alum noi ki German nei da lai lu khangbra tabra hoi tai na German du di ba ji yam singba mi oi ba mane na sing bai khoi leader ni na ma di yamna kano to ba kare yamna planning se pajaran to ba mane ma di moi di kuire da ma khoi yam mi ari ba mi ne adana mana to si planning se yam sahi before 20 years ki tor ko mane ba adana no ki chocham puti ki kampung bi bau chapai lambi su loin sema ma chocham puti ki more ta lambi su sema ma me am sem di di ado madi yam singba mi oye ne ado rupo ki di irang do han thar bro anjaroi da irang de dum lege ne manipur ji di ko rupo ki ngasi roi ne oi ngasi ki ne ha bidu ado irang han thar bra ba uji anjare bazar ka ban do bne egi manab sing su call to re rupo ki irang lai hai na ko Jadi noi Imphal area de noi very unsafe. Imphal area de valley area de ko noi cookies ni yam unsafe de. Do. Chang na kamai ngam do ba hujik te. Na khoi sing de kamai lak to no. Adune yam problem se. Mitai ni sing je pe aroi noi ju tamle la ko yaro. Nang ni cookie nu pi chi ba ya roi na. Ai su mai nu pi chi ba ya roi na.